Kiembote kokanda dia ukulu dene Kongo munanzaya mvimba apangizama lutuminiza kwenwe mono itoyene Kongo mono na paika diambu nginanga diao dikambe kanda kibaika nga pambako nsamu nginanga diao unu mambu nginanga mama kulukamba diambu dekiyadi ekuma tuninanga yepangi tubidisi ku Fransa apangizama mono kamba ikulukamba ngabo kosi mwana kosi ikosi ntekelo kosi ikosi tumvulu kosi ikosi kwandi kaka apangizaba nana tutuvwa gutugile munkaka ankaka kugitsasa ankaka kuna Angola ankaka kuna Brazzaville ankaka kuna Gabon kanse kanda diaudi mosi nakakala mwana kosi ikosi unu ediambungizili diao yikulukamba bo tunine ya pange pa gutugula kuna Pointe Noire unu tunange pangi mosibo seye ngudi bisikinima ana zombo kanse yandi kuna Pointe Noire ngaka gutukila okele izina de Louvois Pedro ku France kakele zingila wana utukila kuna Pointe Noire zingile ku France atomini kunzaya Louvois Pedro akele kumboglela munazina de fin du monde Pedro Vantar kuna France tomeni zaya kana muna dio zinavo fin du monde Pedro Vantar kasi zina de lutuku Louvois Pedro imbutani yo yakala ulinange zina de Lutonadio pangiani João Lutonadio imbutani kanse ndio yofuidi Louvois Pedro inleke zaya kene muna zina de fin du monde Pedro Vantar apangizama mulomba nginanga kokanda dia ukulu diene Kongo azingilanga ku France bo endioyo mwana kosi pangieno bondokele kuna France ulinange zina de Louvois Pedro ewawe yandi ku France kaziamina diambu litokulukamba tata enokululutelama mwana kosi vana kaziamina ngeyani vafiti kale kake kosi kavale ni kala buluken kakako edina vo mulomba ngina ngoko eno tuka Londres vo lotelama lobani ke moko ko pangieno lovani ko moko ko pangieno pangi kaziama pangi Louvois Pedro katoma ziama mulomba nginanga enokulu lobokila 07 49 20 11 07 yayi imbila yepangieno matire ku France mambo malufwa kuna nzwani ininanga yandi enderesuvo numero 9 Rue Paul Cézanne à Aulny-sous-Bois Paris numéro ye téléphone 07 49 20 11 07 elufwa kwa to vuandile mambo 09 Rue Paul Cézanne à Aulny-sous-Bois Aulny-sous-Bois kuto vuandile mambo kuna nzo pangieto matire idina vo ambutavo ekasa ambutavo ekasa vokati zita keneko tazeleni gutako ekasa vokati zita keneko kaleni gutako eno vokalu vuende va musiko
voka tunava mosiko voka tusidi moko vagi mosiko epangeto kaziyamako ndombele ko eno walukulu kuna France luninanga na lubake ya yensamu edio kala za muposi obokila bindambu otuika pasivo pangeto kaziyama koana ne Congo mokulu luninanga. Un petit message à tous les bazombo résidents en France. Je vous ai toujours dit que les Angolais, les bazombo se trouvent partout. Il y a des bazombo qui sont nés à Pointe-Noire, à Brazzaville, qui sont nés à Kinshasa, Congo-Kinshasa, qui sont nés au Gabon, qui sont nés en Angola aussi. Et là, nous venons de perdre notre frère Louvois Pedro, qui était connu sous le sobriquet de Fin du monde Pedro Vantard. La mort survenue le 22 juillet. Et la dépouille mortière se tient à la domicile de M. Mathurin, au numéro 9, rue Paul Cézanne, à Aulnay-sous-Bois. Ça Paris. Les numéros de contact, venez tous contacter M. Mathurin sur 07 49 20 11 07. S'il vous plaît, veuillez donner un coup de pouce à notre frère pour l'enterrement de notre frère. Et nous comptons sur vous, les bazombo, partout où vous vous trouvez, s'il vous plaît, lubanike moko kopangeto. Endioyo itoyo ne Congo zingilango ku Londres ulinanga vo ntukanda loto masala kembote koeno kulu se foko. Ciao ciao.